Hebu jitahidi sana kulinda moyo wako. Yaani jitahidi sana moyo wako kuulinda. Adui anapokuja kwenye maisha ya mtu, ili aweze kukuwin, lazima kupige kwanza kwenye moyo. Lazima aumize kwanza moyo wako ili aweze kukuharibu kila kitu. Lazima anaweza kupita kwenye njia ya mahusiano, anaweza kupita kwenye njia ya marafiki, anaweza kupita njia ya bosi wako. Adui, yani shetani anavyofanya kazi katika maisha yetu sisi ni sawa sawa na makampuni ya simu. Ana watu kila ngazi, paka wala mtaani kabisa ambao wanatembea mitaani. Shetani pia iko hivyo. Kwa hiyo kuna watu tayari ni binadamu, lakini level yao ya katika nguvu za kiroho au katika nguvu za kiroho wanatumika na adui. Ezeka mtu wa karibu katika maisha yako, mpenzi, akatumika na adui. Ndio maana katika Methali 4:23 inakwambia linda sana moyo wako, maana ndipo zitokazo chemichemi za uzima. Kwa hiyo moyo wako ndio unazalisha kila kitu. Moyo wako ndio unazalisha utajiri, moyo wako ndio unazalisha mafanikio, moyo wako ndio unazalisha hekima, moyo wako ndio unazalisha, ndipo ni chemichemi chemkayo, na ndipo kwenye uhai. Adui hawezi kukupiga katika maisha yako bila kuupiga moyo. Ndio uhai wako, ndio makini wako, ndio cha Mungu wako. Lazima haribu moyo. Moyo ndio unatengeneza tabia kabla kuja kwenye fikra, ambao mdomo unakuja katika kuumba. Ndio maana hata dunia imeumbwa kwa kuzungumza, neno litamka.